Mutere agatebe mwicare tuganire kuri aya makuru akomeje kugenda avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburundi nibwo bukomeje kugenda abugarukaho cyane ku mirongo y'imbere mu bitangazamakuru bitandukanye. Ingabo z'u Burundi zikomeje guhabwa isomo na AFC 23 nkuko amakuru akomeza kugenda abigaragaza, ariko kandi imirwano ya M23 uyu munsi kuri wa gatandatu tariki ya gatandatu ukwezi kwa 12 2025 ikaba yakomeje ndetse akaba ari FDNB ni ukuvuga igisirikare cy'u Burundi, ndetse ikaba igeze ku munsi wa gatanu. Amakuru avugwa rero ku rugamba muri ibi bice ku mirongo y'imbere ku rugamba nuko kuri wa gatandatu tariki ya gatandatu kuza makumyabiri na gatanu imirwano yakomeje gusakiranya ingabo zo mu mutwe wa FC 23 n'ibirindiro by'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano rero igeze ku munsi wayo wa gatanu yakurikiranya nyuma rero y'iminsi ine yindi ikomeye cyane yasekeranyeje AFC 23 niho ririmo FRDC, ingabo z'u Burundi Wazalendo ndetse na FDLR. Igisirikare cy'u Burundi kimaze gusora itangazo rikomeye cyane turagarukaho. Ni itangazo rivuga yuko mu by'ukuri kuba M23 yarayirasheho ntabwo bemera ko ari M23, barashinja igisirikare cy'u Rwanda ko ari cyo cyarashe ku gihugu cy'u Burundi, ndetse kugeza amagingo angaya bivuga ko Neva akimara kugera mu gihugu cy'u Burundi yahise asaba ingabo ndetse n'abasirikare na chef d'état major Prime Niyongabo ko bakohereza ingabo nyinshi cyane ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'iki gihugu cy'u Burundi kugira ngo bakomeze bacunge akantu ko kandi baryamira amajanja mu gihe isa n'isa baterwa nabo bakwitabara. Iyi rero ni imirwano igeze ku munsi wayo wa gatanu ikurikiranya nyuma y'iminsi ine yindi ikomeye cyane isakiranyije na AFC 23 n'ihuriro ry'ingabo za FARDC cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugaruka. Ingabo z'igihugu cy'u Burundi ari nabo bakomeje kugwa ari benshi cyane muri uru rugamba. Kuri rero makuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko AFC 23 yamaze kwigarurira Rurambo, agace garere mu gice cy'imisozi miremire ya Uvira, ni nyuma yo kwirukana ingabo za leta mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Epfo mu kibaya amakuru avuga ko imirwano ikomeye cyane iri kubera mu gace ka Kamonyi ugana Rubarika mu burengerazuba bw'agace ka Gatogota. Imirwano rero yatangiye mu saa 11 z'igitondo nk'uko amakuru abyemeza. Mu bice bya Kamanyora kugeza aya masaha amakuru avuga ko kuva amasaha y'igitondo hari kumvikana urusaku rw'imbunda ari nako hacicikana ibisasu hagati ya kariya gace ndetse na Ruvungi. Kugeza ubu kandi Kamanyora, Katogota ndetse na Rubarika haragenzurwa na AFC 23 mu gihe Ruvungi igenzurwa na FRDC, ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo. Hagatonga rero u Burundi bwohereje abasirikare benshi cyane ku mupaka kugeza amagingo angaya. Amakuru turimo turagenda tubona imbere ku mirongo y'urugamba hano muri Kivu y'Amajyepfo nuko u Burundi bwamaze kohereza abasirikare benshi cyane ibikoresho bya gisirikare hafi imipaka ihuza iki gihugu n'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yuko ku munsi w'ejo kwa gatanu ibisasu bibiri byarasiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaguye ahitwa Rugombo mu yahoze ari intara Cibitoke bikica umwana w'imyaka igera kuri 3. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard yahise yikoma rero umutwe wa AFC 23 n'u Rwanda ateguza ko u Burundi bagomba gufata ingamba zose zikwiye mu kurinda abaturage babwo. Hanyuma ariko kandi amashusho yagiye kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yerekana imodoka za burende z'igisirikare na polisi y'u Burundi zerekeza ku mupaka, ibisobanuro ko imirwano ikomeye cyane ishobora gukomeza hagati y'ibi bihugu byombi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ihuriro bari kumwe ndetse barwana na AFC 23, ndetse nanakubwira ko ku ruhande rw'u Rwanda ingabo z'u Rwanda RDF nazo zageze ku mipaka ari nyinshi cyane, nazo ziryamiye amajanja kurebera hamwe uburyo zikomeza gucunga umutekano w'abanyarwanda muri rusange. Ni byinshi bikomeza kugenda bivugwa, ariko kandi babwira ko ubu ngubu iyi M23 yavuze umubare w'abamaze kugwa mu bitero bya FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ni abantu benshi cyane, ndetse harimo n'abasirikare bakomeye cyane bafite amapeti akomeye cyane mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi. Bivugwa ko abagera kuri 23 bamaze kwicirwa mu bitero birimo iby'indege z'intambara za drone n'imbunda ziremereye cyane z'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko umutwe wa AFC 23 bitangaje. Umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka mu bya politike mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatanu tariki ya gatandatu Ukuboza yagaragaje ko ibisasu bimaze iminsi igera kuri 3 birasirwa ku butaka bw'u Burundi bikomeje kugwa mu midugudu ya Kongo Kinshasa bikica abagore n'abana ndetse bikanakomeretsa abaturage benshi. Ni ibisasu kandi bikomeje gusenya inzu z'abaturage, amashuri ndetse n'amavuriro. AFC 23 ivuga ko usibye ibisasu biri kurasirwa ku butaka bw'u Burundi
hari n'ibitero byo mu kirere bikomeje gukorwa hifashishijwe indege z'intambara za drone n'imbunda ziremereye bikibasira uduce dutuwe cyane n'abaturage muri Kivu zombi, Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ibi ni ibitero uyu mutwe rero uvuga ko nabyo biri gutegurirwa i Burundi, ndetse ukanashimangira ko byerekana umugambi wo kurimbura abatuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wavuze ko kugeza ubu abantu 23 aribo bamaze kugwa mu bitero byatangiye mu minsi igera kuri 3 ishize, mu gihe abandi benshi cyane bakomeje kugenda bakomereka. Lawrence Kanyuka yagize ati turamagana twivuye inyuma ibi bitero by'ubugome ndetse n'iterabwoba bikorwa mu buryo buhuriweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'inshuti yabwo ariyo Uburundi. Imibare y'agateganyo irerekana ko abapfuye ari 23 mu gihe abenshi bakomeretse. AFC 23 kandi ivuga ko abaturage benshi bahatirijwe kuva mu byabo bahunga berekeza mu Rwanda ndetse ni Bukavu. Amakuru avuga ko abarirwa mu 1500 bamaze kugera ku butaka bw'u Rwanda. Uyu mutwe wongeye no kumenyesha abaturage ko uri kumwe nabo unamagana Uburundi bukomeje kwivanga mu makimbirane areba abanyekongo. Wabwiye Uburundi ko bwakibanze mu guhindura imibereho y'abaturage babwo, wizeza gukomeza no kurinda abaturage ku kibuzi icyo ari cyo cyose, nk'uko uyu mutwe wa mama 23 wakomeje kugenda ubigarukaho muri rusange. Lawrence Kanyuka yagiye avuga byinshi cyane kuri iyi mirwano ikomeje hagati y'ingabo z'ihuriro rya leta. Hanyuma rero reka mbabwire ko umunyamakuru ingingo ku yindi mu masezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 5 Ukuboza 2025 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe na mugenzi we wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner, ashimangira ko mu gihe ibihugu by'akarere byakwifatanya mu bikorwa by'iterambere amahoro arambye yaboneka. Hari hashize umwanya Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi basinya amasezerano y'amahoro yibanda ku bikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR umaze imyaka myinshi cyane ubangamira umutekano w'akarere, gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho no gucyura impunzi. U Rwanda na RDC byumvikanye ku mishinga y'ingenzi yabihuza irimo y'ubufatanye mu gutunganya ingufu z'amashanyarazi, kubaka ibikorwa remezo byoroshya ubucuruzi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kuyatunganya, kubungabunga parike z'ibihugu n'ibikorwa by'ubukerarugendo no guteza imbere urwego rw'ubuzima. Ibihugu byombi byumvikanye ubufatanye hashingiye ku gushushanya mbonera cy'ibikorwa remezo by'ingufu z'amashanyarazi cyateguwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Bizifatanya mu mishinga yo gufatanya yo gutunganya ingufu no kuzikwirakwiza hashingiwe kuzo abaturage n'inganda bakeneye. Mu bizabifasha kugera kuri intego harimo gushyira imbere ubufatanye mu kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya gatatu ndetse no gufatanya mu gucukura gaze metane mu kiyaga cya Kivu kugira ngo itunganywemo ingufu z'amashanyarazi. Aya masezerano ateganya ko Uburundi buzagira uruhare mu mushinga wo kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu, kandi ko bishobora no gukorana no mu yindi mishinga yo gutunganya ingufu zidahumanya ikirere nko kubaka inganda nto z'ingufu za nucleaire zizakenerwa n'abaturage n'ibikorwa remezo nk'amashuri, amavuriro, inganda zirimo izitunganya amabuye y'agaciro n'ibindi. Hazabaho kurebera hamwe andi mahirwe ari mu ishoramari rishingiye ku gutunganya ingufu, kubaka imiyoboro y'amashanyarazi no kuyasaranganya ku kiguzi gikwiye. Bizifatanya mu kurushaho kandi kugeza umuriro w'amashanyarazi mu bice byegereye imipaka cyangwa se ibindi hakoreshejwe imiyoboro yambukiranya imipaka. Kubaka ibikorwa remezo. U Rwanda na RDC byumvikanye ko bizafatanya kubaka ibikorwa remezo by'ingenzi birimo iby'ubwikorezi n'ibijyanye n'isakazamakuru n'itumanaho. Hazubakwa imihanda, inyubako zibikwamo imizigo, ibyambu, isoko, habeho ubufatanye mu gukurura ishoramari ry'abikorera. Hazagira kandi uruhare mu kwiyubaka. Amasezerano ya Washington avuga ko u Rwanda na RDC bizakira imbaraga mu bwikorezi bukorerwa mu kiyaga cya Kivu binyuze mu kubaka ibyambu hanogerwe umutekano w'abagenzi bagikoresha. Byumvikanye ko bizirinda gushyiraho inzitizi zibangamira ubu bwikorezi, bukumire ibikorwa bitemewe. Bizashyiraho gahunda ihuriweho yo guhugura abakorera muri serivisi z'ubwikorezi bwo mu kirere no gushyira serivisi zo kugenzura ingendo zo mu kirere mu buryo bugezweho. Ibi bihugu byumvikanye ko bizateza imbere ingendo zibihuza mu gusimbura ubufatanye mu bucuruzi no kubungabunga umutekano wazo. Ku bucuruzi bwambukiranya imipaka, u Rwanda na RDC byumvikanye ko bizashyiraho urubuga cyangwa se ubundi buryo
bw'ikoranabuhanga bubifasha gukusanya amakuru y'abacuruzi bambuka umunsi ku munsi cyangwa se amakamyo yambuka mu rwego rwo gukorera mu mucyo no korohereza abacuruzi. Ubucuruzi buzajya hakorwa kandi hashingiwe ku masezerano mpuzamahanga abugenga, ayo mu miryango y'uturere nka COMESA, CEPGL, East African Community n'isoko rusange rya Afurika. Iyi mishinga y'ibikorwa remezo izahuzwa n'umushinga wo kubaka umuhanda wa gari ya moshi uva ku cyambu cya Lobito muri Angola ukomereza muri Zambia, RDC na Tanzania, kandi izafasha ibi bihugu byitezweho rero kugeza akarere ku cyerekezo cyo kuba igicumbi cy'ubwikorezi mpuzamahanga n'isakazamakuru n'itumanaho. Amerika isanzwe ari umuterankunga mukuru w'umushinga wo kubaka uyu muhanda wa gari ya moshi. Bizafasha ibihugu kugira ngo bizahuzwe n'ibiri mu muhora wa Lobito hifashishijwe iki gikorwa remezo cyitezweho guhindura isura y'ubwikorezi n'ubwikorezi n'ubucuruzi bwa Afurika. U Rwanda na RDC byumvikanye ku guteza imbere ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga birimo imiyoboro ya internet yambukiranya imipaka no guhuza amategeko n'amabwiriza kugira ngo inzego z'itumanaho zinjire muri gahunda z'iterambere aho biri ngombwa. Mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, u Rwanda ndetse byumvikanye ko bizashyiraho amategeko n'amabwiriza mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro azatuma bukorwa mu buryo buboneye kandi ishoramari rushingiyeho rirusheho kwaguka, abaturage baturiye uyu mutungo kamere bawuboneremo inyungu. Uteganyijwe ko amategeko n'amabwiriza azakumira abatera inkunga imitwe yitwaje intwaro n'abandi bahungabanya umutekano w'akarere, kuko amakuru yaho amabuye y'agaciro aturuka n'isoko mpuzamahanga biherezwamo azajya asaranganywa bihoraho. U Rwanda na RDC byumvikanye ko bizifatanya mu gushakisha, gukora iperereza no gukurikirana mu butabera abantu, sosiyete, amashyirahamwe, abacuruzi cyangwa se abatunganya amabuye y'agaciro bafasha imitwe yitwaje intwaro kugira ngo rero biryozwe. Biteganyijwe ko ibihugu byombi rero bizafatanya mu kongerera ubushobozi uburyo bwo guhimushya sosiyete zikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'inzego zigenzura ubwo buryo bukorwamo, kandi ko bizakorana n'inzego mpuzamahanga kugira ngo habeho gukorera mu cyo ndetse no gukorana mu bwizerane nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma rero reka mbashimire mbifurize gukomeza kugira